Aha, bakunzi ba Thousand Hills Empire, mwiriweho. Tubazane breaking news. Breaking news ni tombora y'imikino ya UEFA Champions League. Tuzi ko amakipe yari yakomeje uko ari 16 ni Real Madrid, PSV Eindhoven, Atletico Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool, Club Brugge, Aston Villa, Benfica, Dortmund, Lille, Barcelona, Bayern Munich, Leverkusen, Feyenoord na Inter Milan. Ayo niyo makipe yari yabashije kugera muri kimwe cy'umunani cy'imikino ya Champions League. Ubu rero twababwira ko amakipe yatomboranye ku buryo bukurikira. Iyi nzira igera i Munich yo mu mwaka wa 2025 no kuvuga aho finale izabera y'igikombe cya Champions League, ninde uzagerayo, ninde uzasitara mu nzira, kaba bose bakoze urugamba rukomeye kugira ngo bagereyo. Twibukiranye ko ikipe ya Real Madrid yasezereye Man City yisebeje cyane ku bitego 3-1 mu mukino wo kwishyura, aggregate ibitego 6-3, aho Kylian Mbappe yatsindagamo hat-trick. Urumva ko ikipe ya Real Madrid yari itwaye neza kandi sebya mu keba bihe byose ko bamaze gukina match 10 mu mikino yo gukuranwa muri Champions League. Ndavuga Real Madrid na Man City, nizo kipe zimaze gukina imikino myinshi, ariko none Real Madrid ikomeza kugaragaza ko ataragafuka imvugo rimwe. Ubwo rero tombora yagenze gutya muri ubu buryo bukurikira. Turababwira n'inzira uko imeze kugeza ku mukino wa nyuma, kubera ko gahunda nshyashya yo gukina mu matsinda, gukina Champions League muri ubu buryo bushyashya bita byigaragaza, ntago ari ibintu byo gufindafinda. Ubwo rero twababwira ko ikipe ya Real Madrid itomboye Atletico Madrid, ni ibintu bikomeye cyane ko ni clash, ni derby Madrid, amakipe akunzwe mu mujyi wa Madrid, yewe ari no mu yayoboye urutonde rwa shampiyona muri Espagne. Ubwo rero Real Madrid na Atletico Madrid bizakina. Twabibutsa ko imikino ibanza izaba tariki 4 n'eshanu, imikino yo kwishyura ikaba tariki 11 na 12 nyuma y'icyumweru, ndavuga z'ukwezi kwa gatatu, nibwo tuzamenya abakomeza bajya muri kimwe cya kane. Ubwo rero Real Madrid na Atletico Madrid zizakina zikiranira mu mikino yombi, umukino wa Renal Tour. Ikipe ya Arsenal benshi mu Rwanda bakunda yambara Visit Rwanda izacakirana na PSV Eindhoven, bikine match ya ndetse na Retour. Ubwo rero izarokoka hagati ya Real Madrid na Atletico Madrid izahura na PSV Eindhoven, ndetse n'izarokoka hagati yayo na Arsenal. Bivuze ko ikipe nka Real Madrid na Arsenal bishobora guhurira mu kintu kimwe cya kane. Rwaba ari urugamba rukomeye cyane hagati ya Ancelotti ndetse n'umutoza wa Arsenal Arteta. Ubwo rero ayo niyo makipe azakina imikino ibiri, noneho higaragazwemo azagera kuri mukino kimwe cya kane. Ikipe ya Paris Saint-Germain ndi clash ikomeye cyane. Paris Saint-Germain itomboye Liverpool. The Clubs bazakina match ebyiri, bikiranire barebe uhura na Club Brugge ndetse na Aston Villa mu mukino kimwe cya kane. Birashoboka rero ko twabona imikino kimwe cya kane Liverpool na Aston Villa bahura nkuko bakinnye match yo muri shampiyona bakanganya ibitego 2-2, abenshi murabyibuka. Ni ibintu bishoboka, amakipe abiri mu Bwongereza agahurira mu mukino kimwe cya kane, cyangwa se Paris Saint-Germain yabashe gusezerera Liverpool ikaba yahura na Aston Villa. Ko ndatekereza ko Club Brugge nubwo umupira nyine ugira ibyawe, ariko Club Brugge ni ikipe iciriritse par rapport y'amakipe turi kuvuga. Ubwo rero iyo n'indi match ya kabiri izabonekamo abahura muri kimwe cya kane, noneho uzaba warokotse hagati ya Real Madrid, Atletico Madrid, PSV Eindhoven na Arsenal azacakirana n'uzaba warokotse hagati ya Paris Saint-Germain, Liverpool, Club Brugge na Aston Villa mu mikino kuri match ya kimwe cya kabiri. Ubwo urumva ko nabwo bizaba bitoroshye. Dushobora kubona nka Liverpool na Real Madrid bihuriye muri kimwe cya kabiri, dushobora kubona Arsenal na Liverpool bihuriye muri kimwe cya kabiri, cyangwa Paris Saint-Germain na Arsenal, nabyo ni ibintu byose bishoboka. Ubwo rero Benfica na Barcelona zizakina. Benfica ishobora kwisobanura rwose ikaba yatsinda Barcelona, cyangwa Barcelona ikaba yayitsinda, ariko igishoboka gikomeye hano nuko ikipe ya Barcelona ishobora gukomeza. Dortmund na Lille nabyo bizakina. Dortmund hano bitabaye ibyayo yakomeza, tukabona umukino wa kimwe cya kane uzahuza Dortmund na Barcelona, waba ari umukino mwiza uryoheye ijisho. Bayern Munich izakina na Bayern Leverkusen. Ni amakipe yose yo mu Budage, imwe ni ya mbere indi ni ya kabiri. Twibuka ko Leverkusen yatwaye igikombe cya shampiyona giheruka idatsinzwe, yewe ni Bayern Munich itigeze yitsinda. Vincent Kompany rero azaba yisobanura na Alonso
mu mikino wa kimwe cy'umunani. Noneho izarokoka hagati y'aya makipe abiri, ndavuga Bayern Munich na Leverkusen, izacukira n'izarokoka hagati ya Inter de Milan na Feyenoord, ariko hano Inter de Milan ihabwa amahirwe ko yakomeza. Ubwo rero dushobora kubona match ya kimwe cya kane ihuza Bayern Munich na Inter de Milan cyangwa Leverkusen na Inter de Milan. Izo rero tukaba dushobora kubona indi match ya kimwe cya kabiri ishobora guhuza Barcelona na Bayern Munich. Tukabona indi derby ikomeye cyane y'amakipe ajya ahura muri iyi mikino kandi agatanga akazi. Ubwo rero nuko bizagenda. None izizarokoka hagati y'aya makipe tuvuze, ubwo ndavuga Real Madrid, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool, Club Brugge na Aston Villa. Yazahura izaba yarokotse, yazahura n'izaba yarokotse hagati ya Benfica, Barcelona, Dortmund, Lille, Bayern Munich, Leverkusen, Feyenoord na Inter de Milan ku mukino wa nyuma. Ikipe imwe muri izo nkangara ebyiri mbabwiye zikaba zahuriye Munich kuri finale ya Champions League 2025, tukabona umukino uryoheye ijisho. Ntabwo itombora yari yoroshye, niyo mpamvu twifuza ko mukomeza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze mubona ama update kuri siporo n'ibindi biganiro bitandukanye hano kuri Thousand Hills Empire. Kandi siporo nakagaruka tuzajya dukomeza kubana namwe. Ciao rwose, mwakoze kuba muri kumwe natwe. Yari tombora y'imikino ya UEFA Champions League yabashije kugenda neza rwose, aho harimo imikino ikomeye twagarukaho muri makeya, nk'umukino wa Real Madrid na Atletico Madrid, umukino wa kimwe cy'umunani uzaba ukomeye cyane, umukino wa Paris Saint-Germain na Liverpool ni umukino uzaba ukomeye cyane, ndetse n'umukino wa Bayern Munich na Leverkusen.